Dampar malkhong bek khlai phai gas pipeline sebok khlai tongnai no thutai rikha te lahar patimung patiwi Sakdukho Mankha malkhong chaloknai ulo lahar patimung patimani yagulo patimathani kharjak malkhong chaloknai Okoktuma Kasifika Sangrok Saloti Poni Dam Chini Tamitong Jora Churaibari Thanani Bisingo Khobjangnai Cell Tax Bypass Gana Amchio o lahar patimung patikha Shawimankha Ajorabo Fatar Hasni Samung Tangnai Silchorni Agurtala Thanai gas pipeline ni Samung Khlai Tongmani Ajorabo Bathagui Tongjak TR0180 1821 Nambani Dampar Malkhung Bek Khai Tongmani Malkhung Chaloknai Bek Khai Tongma Jorabo Malkhung Ungkulogo Basajak Thutaijagha Logi no Thutaijagwi Thrisasaro Ungkha Thutaijagnai Lahar Kotoro Ganagini Nugui Tongnai Rok Nugui Bono Sakhamnogo Talangna Bagai Kodamtola Horbothrai Brindi Arokno Koktumar Hoka Te Borok Phayai Sakdukho Manai no Kodamtola Sakhamnogo Tubui Phaika Fiaba bini sakhamya nugui bono taisa father haste siltra refer khlai rohor jakmani koktuma mung khabini Shem Das Umar Tham Chicha Bufani mung Ram Shokhit Das Kamyongkha Bihar Hasni Modoboni Hangkor Beli Gramohni Shawimankha Tei Shaimankha bo Ship Shokti Construction no Sebok khlai tongmani hnai yang babaisa faisingtei patimathaini Dampar malkhong chaloknai khari thangmani koktuma patimathayo thangsogeijak police দাদা আমি গেছি এখানে যাই তাই তো গাড়ি তো নামিয়া আটিয়া যাইতে আসবা আর করে তো গাড়ি বেক করাত লাগিয়া আর অ্যাক্সিডেন্টটা হইছে মানে এটা তাইনে বাড়ি কই বাড়ি হইলো বিয়া এখানে কিটা লাগি আইছে তাই ও পাইপলাইন না গ্যাসের পাইপলাইনের কাজে লাগি আছে তাইনে কিটা কন্ট্রাক্টর ওই টাইম কন্ট্রাক্টর গাড়ি কিটা পিছন দিক দিয়ে ব্যাক কেয়ার করিয়া মাসে এমন নাম জানো নি নাম তার হইলো সামজাস তুমি কিটা করো এখানে এখানে আমি লাইনে থাকি আমিও কাজ করি तुम्हारा नाम क्या हमारा नाम है मन्ना कोई साइड पे 3-4 आदमी थे उसमें जो है से मेरा एक कंस्ट्रक्शन का आदमी ठीक है श्याम दास वो नीचे जाम था वहाँ पे चौराईबाड़ी में थोड़ा उतर के हम लोग गए देखने के लिए पीछे से जो हाईवा वाला गाड़ी है वो पीछे से हम लोग को मार दिया ठोकर श्याम दास को घायल कितना आदमी था एक ही आदमी नाम क्या है उसका श्याम दास बारी कहाँ पर है ना गौर कहाँ पर बिहार मधुबनी जिला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है किस काम से आया था यहाँ हम लोग गैस पाइपलाइन में रहते हैं शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं गैस पाइप का आपका नाम क्या है मेरा नाम राजलाल दास है तो Rignai naithok rignai hamjang rongni bagai naithok tei quality kaham rignai tabuk hatiwo bele rang klai baino manthugui tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kanboro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni palini rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakum toya kharu joto manthogo haike lerida tongsidi tabung nokrungdi kanrubai te kanboro phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phajago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal noknino rignai risha wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lerida tongsidi krungdi nikuma Agartala Northbound Malipur near Yongs Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 Tekisa Kokdung number 87878315552 /82589191171 /8119938 548